Meru kiwa mwoni KINYUURU ateona kimuna kiri Doris Njoka kuma kaunti ya Tharaka Nithi inyuro bitura bimuthiatite meke mithuru Doris na kalika moro inene babatire mutino barabara ro yabatire bobere na bonje boturo nyuma ya kwende masibitari mwanya nthigurune mutongerio mwa kuma kaunti ya Meru na chumire na kuira karimi na kalika moro inene no batethie na kuona utethio harakinya abere barite kimanja kia mbeca kenda bona utethio bo burakinya orende botakinyanira nirono kieba na maruru tortu kumetho ni Boniface Mongera kire chunchi kebiele Bila tukauma kwira kebimenire bweto bila tukaira kire MP na bwakira bwana Maiko Mutembe ikibuthoro ijikene mono na rieto Mike Makarina na ndino mwona rwimbo rurunthe kuringana sotisha kurekondi ria tumite kutho tukwete Makarina bakiara na iria Mami Onjoy amwairirie ati murungamiro ikundi kia ntuba mothe aja nthigurune na inyankuru kino mbite kuthora tetheritie ntuba baingi na kumira una ndino Mami Onjoy ambiririe kumwitikiria. Nitaenda pale mimi ndio nitaapply huyu juu yake ni emergency. Okay. Nitaenda pale ipindikei na hiyo kandi yake. Hii alipewa pale. Niandikiwe barua. Niko na hii makaratasi yake. Daktari saa hii anaandika. Report. Irundi pale kwao tena. Kwa hivyo si ile wanapatiangwa exemption ya kulipa license nini hiyo. Si ndio hiyo. Hiyo itatoa hizi vitu zote. Lakini huyu ndio anahitajika, hiyo ndio inahitajika. Ndio mimi natumia pahali najulikana mimi. Nyumene Makarina na karia babatita Mami Onjoy amotumira mbesha kendomba kwithurete there morongi nowe Joe Doris karimi eta kurigitoroterwa India na uria Mami Onjoy aria kwambire kumwitikia amotumira shondire etitie na non tutambeshi jingiri 38 ciari o rimwe ciari cia kurataniria amotumira maita jairi gukurukira M-Pesa. Makarina and I introduced her Kirweni, my sister Karimi. I introduced her by another relative, a cousin of his, who is our neighbor. Lakini the day ntukurenda menyere manto ya Makarina, paliria na Karimi, eja nyumba, eja na bari ngwambisa, na Makarina uga nenda kumutethia omba gwita sibitari, nunto nitagire na accident na nietete through 3 operations na a lot of medical expenses na ntwale mere 20 funds uma karineja ndambidia kuchwa the 40,000 na ni akipile ni karira kiringa kathimu akendi mandaga for the money akiwa iba ni celebrate the process Karemi atumba ku raise money. I'm the guardian ni bamenyagira mwe na kanana leo ngesalia mbesa ndamba kona half ndatumira Makarina acoketie the other half ndamutumira a total of 38,500 kagita karia mbeca cia mukinyire Makarina u niona ndembirie kumurithia Mami Onjoy chengai nyingi twamuringira thimu kala kujukia and my sister mwitia documents cia ntu ni athire na copies cia hospitali MRI medical discharges ira munenkerete bona the first time ona amunenkere and I was not aware time ambeja kukana atumirwe document India tweterere seuma India agatwira cioke tuthie tuke airport na diamond out nonto gutebio nkemba gutuma a hard copy of a document to India in case document kai scanagwa send via email, scan and send. Hone tikagita kamwe kana twiri kana tuthatu bamuringirite ni nyako mwandikira message inde atinoga nayo Mami Onjoy no na nkemere icio ijiriri shumba no methori akikagita konthe beshuri na batire murungu wategira mture betikitie kabatethia na ere munyamaria tukuringira Makarina no kugo rutere rwawe tutingimanya kumwerewa nontu bokarega rurando aria ciawe nontu ria mbere atwirite mbeca icirio na agaicokia ando imbia wetie mbeca cia yende abo alikanikia tena ugo me ndo kono ko uramkwewa batetheria ku vaikenara rutere rwa India kuithirwa payments India yari to apply na ne apply ro na ya qualify si mundoro ntavera jewi baraba kulukive bate kulukive na ta 5 years endo wakira ke na maana
Nonto kuona iba kumeria siasa ngoi na iba na kuona mabilioni. Wona kwandikira imbina mbia kuoni evidence wejire we. Karakara kaire aturingira aturito berebete nare bakwenda. Bereba gwithia bo bakwenda. Aya. Ina seria mane tutatakia. Okay. Ya, into kena mandiko giteto noaje baitere ndio ne baije ko tirugire. Na rwaria rwaro muthia rwarigikane rwa keri na tuti mbeca tunyene ende mamio njoi kakumwitia mbeca kuma kiri obisi yera nenkiri gavana kirito ya kurungamira ntu ba mawathe. Kuomba kwethera bagithia sambesa bene inekeri pesa itira uma natika utamiro akinya Kenya aratuma mucemanio antu batenekeri pesa ugura utumira lemavu ene pesa hii ene itia bele kuia kaunti utembe inekandiri na tirita ndia uketia wonoongo na kuria ajara kiorongo umongera kamwitia koti na ikwaria marende weru mwire nagacia witi akinyerende arakwenda gutumiro ne asiasa uambeze itinekandiri na mbese itirei no tembeze irei na no ntwatire giko kieru kigiakinyire mitionde gitendera na gikimania buru gukwarogono ruru turugeta rugone kwambiria ntukwegoro na kinya nkuru kiagire kuringa thimwe ngiko rurigeria ende kwa imaya kwitha 10 ciogoro na ndeka 46 na aramucokere mamio njoi shiringi 24 untubure na ndeti na balance shiringi 14 na baruga cia Doris iretire acio lakini ni barie bakemenya batu turi antu chonjo na chonjo ratuma tumenyeka ndene Kenya igera itumurunge muringira iroi ukorerwa makarina no mwake amabakamite ya kurungamira ntu bamwe ndene kaunti Meru na kiure giki nina ndikira kiroka gitenekane atire ikethro mitugo jewe gutunyana ni wikario jore atunyete antu bangane tumera kanya kakawe ninya kumenyekana kuri naku nkiripotera Nteto Shero TV kuma kingina ngine kineke bakinya Nairobi mbita Boniface Mongera.